Lai tili kishnat rekam jong ka KSU kata KSU Balat Border Area Circle ka KSU Lauba Border Area Circle bat ka KSU South Semper Circle aringkat ke jingit rei lang bat ka KSU Southwest Khasi Hills District menta ka sngi kila peteng biang ya ka signature campaign saha kashnong dankar hadien ba ka seng kaladap ban pelong halau ba bat hajilap ha kini kisngi baladam ka seng kan sayo ban pelong biang saha kashnong pongkung kaba ha papo South Semper ha ka at pulai tereg banai ba khatway at haja ar saw ha ka por saw baje janmien kumta ka seng ka karpat biang ya ki pa nyong shong shnong baro ba phenya snok tilang bat ni da ka ba phenya poilang ha ka tei ka jaka bat taring ka ba ngilapu samla Bonsen Snaitang President KSU Balat Border Area Circle. Ini bersama dengan program bat ngekerpat di Paipa Sam Joki bagi siapa bani Playpush Super Bakaseng Barwan bani Shimbenta hakane ke program nakamta kane ke Sang bani Shimbenta hakane ke program ke Bakun Keseng ke Isha Mosumran kena ke way ke blok ke Balarang sepengkut ya kena program hakini ke belai di bangsawan anda bagi para sama kejungi kilakut hakijin pelai kejungki wilayah kegelinti ke Berijai wilayah kiri ke kegelinti ke Berijai krem dakta ya ke syosok ke syosang krem dakta ya ke bala ke sini krem dakta ya ke pelai ke putih jungki para sama handai lara ke sorgar ke bang snap nanti dan sapoi ke por bawa dari pun komar semangro ke sorgar ke bang sim ke jungki kli halor ke jumlah nanti ke jungki ya ke jumlah bawa ke jungki kun kena syosang dia nak kata kau bani habalek sama kita berkitan bani habalek bani habru sama di kembang shot jo kadang bertani berokoi bani tersoku si pemba ba kerja ba kena kejile kejuni kambing kan kejile do kesu handai kejile jo kipat insusian jo kena dang berkatan kejuni ba ba wada kesu kan pembina ki program ki ba punya sotu ba punya simang ya kejin kekli orang kebentar kepatan kejuni ki badang dan mentah udah berperkat nak betul kebangsawan yang kikun bukti kejuni kikun kesel berkuntal terter kentang lawai yang pengkenal bahadin kesen keputusan kebangla penyang hapok medan bangki la krensai bahwa ada kekisu berkinang sang-sang yang kadang berkatan musram wada kinkil biang sajisin sesulong katakan long banyak bang pengkiwin ya kesekretariat kepada kejaka basyang kini mukmat kibatawan kabat kibajuharu nak kapor